Sienna hediahnya ni orang yang wangin ni Michelle. Itu alia zira toba chuan mashivenga kebaisi. Ketinggi dia mata Michelle. Biang tisu ni kita tu Isya ber. Best friend ber ketinggi. Michelle see on her 50. Masih lebih dumlawang. Hunaliya zera. Nisibe na yang ang bangin ni Kachashanka law umker ganun at kitsabi kasi. Kulpot na yan damdo ina doon kabagalangi. Hi! Shani! Hi! Ani? Atingi! Ika! Asan mo? Kasiyan pa Michelle Biko, selamat lagi ni. Acian we, nak kena. Banginnya kesan pacuan Michelle. Kau gantian, masih kundang honga ni. Bina anu lepas kiran honga dan kesannya. Anu lepas po asal kisi. Dua kop ni. Kata lewang, lembih nazar, kebai betul. Doktor, Yana. Imu amu hila cuan. Tikanya nu lepas suruh hodo na. Doktor pun akan memulakan dampak dengan anu lepas kan pak jangannya udah sudah kan ada doktor anu tu cara yang seorang itu oleh disakin amalan tentuan anu asyik siang sekarang papa siang kan oleh anu sekarang berusia kantung asyik lebar itu apa aja nih udah pergi apa kenapa Ino Oh nuôi lão thơ quá đồ su có bà chú chào chú Ole suy tổ đầu ole bị sợ sợ còn khiến tòa xóa thì bắt hạt cái suy đồ su nuôi lão thông tổ su cũng hi Ole, kia đồ sữa rồi, kasih tiang loh. Kan